Chibevek ule hevana hianin Australia Brisbane khwa ami Pastor Francisca Zingi komna hun thatak mai kan nei theya ani hi Christatana rongbolin mission lama hian rilru ape be mati hianin rong abol na sa avainia ing angin nge rong abol angin nge pathian tan hian ma alaka ke apen ti te soina ho na hun kan han nei do na ni tukin zingai hun thatak mai mit pe ka wangin ama sa in awa MIZO o mingin lom tho kan shila che ti chuanin ama saberin ipian le murna te inchung ka chungchang te po mo khatiang ang zongjong kha ama sa in min han shil thengem ole lom ome kapian ne hi chong hoi khwa ania falam atangin rikhodar kalkong chong hoi khwa khotere ute apiang kania kapa hi pulian hala ania chong hoi khwa hian primary headmaster thokin lalna thokboka ti chuan unau pakwa kania ke hi alai berami kania kan upaber hi khonei chumi ania champha ya oma ador le hi pulal buta aizola oma ani artist lemzia kania apathum na hi pastor sap thangi ania tuna hian lungleya Wesleyan kauran pastor na thokin ommeka apali na hi evan ron rausiama ani hi aizola omboka apanga na hi keikania ti chuan aparukna kachang che hilal pulal hunngura ania artist lemziak na thokin ta hana oma ti adot le hian dinglompui ania samsiam beauty parlor na thokin ruby beauty parlor ani tin adot le pulal purikhuma ania ani Indiana police atuna hian ommeka kante berhi zardong liani ania ani po hi aizola alom hle me ti chuanin fa hi in engzat nge inaya an mingte min han shil thengem fa pani kanaya a upazok hi solomona ania ti chuan no pangzok hi zairam sanga ania engzat tinge upazok hi nupui fanau nei ve to ania fa pathum ania ano pangzok ro chu tlangwal alania nepiro akhian oma apate bula chuanin hei rongbol na lama hian ma ilana sem em ni in kan shia masaberin minhan suichian sala tuna hianin pastor ordin ni na nein I oma eng ko thranin nge apek che ti te kha nangmaina thai tiang khan chipchar po in ni se minhan shil don min yang Wesleyan Methodist kauran ania Queensland state sap hovin orden min pe sangni le sompathuma khan orden pekani alom ome ti chuanin eng tik atang hian khan nge pian tharna hi lo chana pathian rongbol tur hian iloin pek ti kha minhan shil le don min yang kapian tharna le pathian min kautan hi rei ve to sangkhat zakwa somre le pasari zun thla khan ani okay alom om ti chuanin hei pastor hi meichia pastor hi anwang bema hemi pastor ronkal tu run ni tur hianin eng ange ma ilak ti le orden hi engi orden lo nen hian ain danglam na ti kha mina shilfia le dona min yang
pastor ni tur hian a hran pa tak malak le tumna hi kalo nei ngai lo amaro chu pathian khongai na wangin bible school kalo zir to na le ka rong bol na te min thlirin Wesleyan Methodist Kaushan ho hianin orden pek tlak ni in min hmuwa chuta chuan orden theina turata na course te ka zir non le a Australia ka thlen to nu in ti chuan ani in pastor min hlan kai to nu in orden min pe a ti chuan orden lo chungchang a hian in dang lamna anei na chu pastor orden lo chuan beram en kola pastor na tho ani a amar chu orden chu Australia chuan sarkar ne na in ling veka pastor orden kan di chuan tuna citizenship chang turte passport siam turte kha ming ka sign sak thaya ti chuan no pang college kal tur mo school no pang te annu le an pa ten anta na sher puina angin ming sign te kha kan ti sak thaya kan ming sign khan sarkar om zia nei ta a ti chuan nu pui pasal in kau du an om po in sarkar sher puin ming kan sign sak thai bokani chu orden te chuan adang lamna biak chu ani aro pui le mai heti ang orden din moni ni thei hi kan lom pui tak zet che ni ti chuanin Australia hian tuna hian sap pastor hi engzat nge oma antamem sap mai cha hi meichia hi pastor hi antam vak lawin ka sia abigin tuna ke mani kaushan pastor hi meichia orden hi mi parok pasari vel Australia ram chunga hian kan oma tin kaushan sang tang po hian meichia pastor hi antam vak lawin ka sia kani MIZO taka phaichon pastor hi kan wang le nin ka sia ti chuanin mission rong bol hi itui en irilwa a hian alwa khat vek ti hian ka hmuwa ni zana kan ngai thla ka tang te po hianin ti chu engting nge mission hi rong i bol tan eng ti ka tang khan nge ti kha men han sei sak le don min no sang ni le paruka khan pathianin mission rong bol turin min kawa chu min kaw ama saber ra chuan mission idin tur ni ti hi ani a ta chuan rin na in tong trai na in ke kan han pen topa engma nei om lovin amaro chu lalpan min kaw na ania wangin ana thok turin ka in ready ve topa chuta chuan thiante committee board member te somin mission chu kan han din ta ni tong trai na in chu kan bul tan na le chu tong trai na bul kan tan na chu sang ni le paru ania sang ni le pasari February ni som pasari ni tangkhanim committee board member te indinin ni na te kan in pevea chu kan bultana ania Delhi India komla yemi ani ti chuanin khami mission ke engtin nge mingin kawa ming wa te in name masa chuan ex evangelical mission ti in ming kan vua ti chuan Delhi board ho hian Varanasi UP state anin ma an lola ti chuan ke hi barmalama mo phurna karon la to na ro chuan ex Emmanuel mission kan tia achan chu kan rong bol na kan han extend zela India rama Tripura sang ni le sompanga tangin ma kan han zo atangin registration siam kha tul nin kan sia ta chuan Varanasi lama ka rong bol pui ta ne ro zon atul lawa achan chu mundang danga mission agency pathuma mi an tir me ani awang khan chuta chuanin a ming tlem ti danglam ila ti in kan lung rual tlan na angin ke ni kha ex Emmanuel mission ti in sang ni le sompar patang khanin a ming khatle min kan han ti danglam ta chu tu na hian Delhi board ho hian Varanasi rongan bol meka ti chuan ke hian Burma le Tripura hian tuna hian ma kan la meka ni ani tak chu in rong bol na ro pui le me ti chuanin mission field hi engzat nge mun engzatin nge da a ti te kha in da na mun le engzat nge an om ti te kha na shile don mi Burma lama hianin renguna field nga kan neya Paku division a hian field ni ania ti chuan Tripura hian tu ni field thum tun April thla tang hian ma kan latan ve meka ti chuan Delhi lambod hian Varanasi missionary mi somni le pathum field nei lovin mission agency pathuma hian an tir ve chu
kan malak dan chu ani ti chuan nang helama Australia yom ta dai boxia engkin nge iwa muthinem khatianga I ti dan vele kal dan vel te khaminan shile donami hei kavatlo zeu zewa akha tokin ti chuan keima tak chu a hmuna omlo ma ila a en kol tu kan da ti chuan kan in contract renga tun lai chuan electronic lam a thatto wangin telephone atangte email atangte Facebook atangte in chanchin hi kan in report reng thina ni ni tak chu ti chuan in hei sum hi apoi mo ti chuan in ei rongbol na poyan sum chu kan mamo renga ti meang mo mission tu na po hianin lo mamo hun tam tak in nei don ni khatianga kha entinge har satna in to kem sum lama hianin ti te kha minan shile pathian khongai ne zara hun kal to chuan har satna chu kan la tok lovin ka sia ama ro chu mamo tam tak oma missionary an loman an hlo pek chau hi alo nelwa mission bul kan tran chuanin feel kan lo nei ve ni chuan an omna tur missionary te chen na te quarter te kan lo mamo a khati anga khanin pathian hena tangamal som ka don zinga mi ka nei ang hi chuti anga quarter ngei to anata na te ka mang ve thina lalpa zara voini thleng chon har san em kan la tok ri lo ro pule mai pathian ta na in pek na ti chuanin hei machine kan niangin har sat na temo kan to ka tuna pot nang ma lu ber ini na har sat na I tok ngei don hetianga hian engtin nge chakna ilak thin ti kha menan share le don mi Philippi bungli chang som pathuma khan min ti chak to chon engkim ka ti thai ni ti hi kanuna hian na satakin thua soi thina achang chon poisa man mo na tam takte alo om thina mishing lam chan atang chuanin har sa ti leglek na te aron thleng don thin ama ro chu ka hriat thiam chu ke chu man ruwa mei kania lalpan engkim hi a in tum chap thina bulmin lo tan to wangin kamalam zela pa min hroi zelang ti ka ring tlata chu mi awang chuam chu chuan min ti chak thar le thin aro pule me ti chuanin hei ni zan lama I testimony kan ngei thlanga te khanin bible idong ni in kan share kha achiang le zolin ngei thla hriat zawa chak om ema kha bible thar nge ni a bible hlui nge khatia yan dong ringot mai kha chungchang vel te khamen an shil le don mi nyang ni sangkhat zakwa somre le pasaria khan pathian in rongbol tora min kauna min shetin ma saber kha bible hi kathing rem alo om top me chu chu mu mangpo ni lawa mishing manga pek po ka ni lawa kathing rem hi ke mai achawin ka manga cha bi ka kal thin ka kal nan thin ni a kathing rem chunga hian holy bible pakhat le thutlung thar le sam in kop le thutlung thar hlang chau hi alo om top me a ming po zek lo a tharani amma khle me pathiani na a kauna che chuti chuanin chiang takin isha tarang khan rongi bol tan ngal top tina hun re takha rong ka bol mei lova bible pek ka don nuwa khan a nu tok fanga pathianin min kauna chiang takin min shetir le a ino pan tangin rong bol tura karwat ini tin min shetir me ba ka dam lo tong trai tur min pe a chu dam lo chu aming le anat na te le a omna mun te min sila aizol kom lai ni a civil hospital a dam lo a oma I tong trai tur ni dam lo ti dam na ka pe che min ti a chu ti ang chuan amak tak mein a mel po ka mu ngai lo ka hriat ngai lo tong trai tur a min tira ka mu manga ka mu ang chia kha atakin dam do ina chon ka han muwa chu ti ang chuan pathian min shir hroina a hiam a chian em awangin le pathian min kaun he chian em awangin ring hlel lovin lalpa ta na ke pen turin kanun ka in pe a ama ro chu meichia ka ni na la ya te zirna nei lo thiam na nei lawa rongbol turan nun in pe hi har sa ka tia chumi nu in kauna ka don to nuin kumli chung kal ri lovin dorte siamin ein zonna lama ka tlan le ria ma se chu tianga ein zonna lama ka tlan to nu po in pathian min kauna hi are theilawa a bible izir turni bdh te zir theina thiam na fin na ka pe che ti in min shatir non le a chuan tak chuan kal lo thei ka ni lawa ka dor kharin vairama bible school kal turin ke in pu cha ka kalta chuti anga bible school ka kal to nu kalau zir zo to nu atangin
full time point kala in pe thei lawa part time te ten ka thei anga angin ko shana rong bol na nein ke ka pen ve tan so ni ro bule me inuna enton tur tam tak kan mu in ka shia ti chuanin thudanga pakhata han lu le lok ila mission kha helama tang hian US atang po ni se hun dang dang atangin khami tuna it nang ma feel a hianin ron tel du emo te kan lo om the kha ta khan enge ron tel dan kong kha min han sei sak don min ya a thei te reng me atel du apiang ta na kan wal khama a chan chu rin na ke pen kan ni ang bokin poisa omsa athil ti kan ni lawa chu wang chon atel du apiang ta na zau takin kan honga chu ta chuanin abiek takin min tel pui thei dan tur chu sum le pai yin anianga apani le na chan trong tai na te po anianga chu sum le pai te khin na na atel thei tur te du dan angin thakata missionary pakhat loman nge ani lo poin an thei dan angin an thei dan anga an tho kha lom takin kan pomani ti chuanin hei helama tang po ni se ram dang dang atang po ni sengin nangma malak ang hianin mission field hi lo nei ve du ta ang ni ila yang inge ma kan la kang malak dan tu kong te kha min han sei sak le te che ole ma kan lo lak dan atangin ka tananga renguna khian ko ran sang in sui khom te khanin registration kan siama chu an ming chu meka lamtoin ti ania Myanmar Evangelical Christian Alliance antia an hena hianin ko ran sang te po in register kan siama chu ta chuan ke ni po kan tel ve a ani hian dan an neya an dan tam tak chu ka hrelowa ma se ka hriat ve chun chu kum mission ani chuan kum som tal rei ani tur ani ti le ka ushan ani chuan member atlem ber zanga chin ani tur ni ti hi ani in ka hria kha chu ka hre chia lawa chu ke ni po an hnen a hian hei kum ni kalta atang khanin member chu kan ni ve a chu mi om zia chu kolrama chuan sarkara register siam a thei lo wangim khami Asia Commonwealth in sui khom kan tiang chu chumi Myanmar Evangelical Christian Alliance a hiam member hi kan lut hloma tin tun ma ko ran hlun kan ti meyanga ko ran mi masa te aro kha chuanin MCC a khan member an lo ni a tuna mi hitle min athar dewa tuna meka po hian ko ran tam tak in sui khom in member pakhan ni in kan om veni abeng war thak le me chu lo ni ta ang se heta hankalu le do a mission nangma ituna feel in ei meka hianin hruai tu te ti khan ida nge kha chiang zogen sha da cha ve committee board hi ming ten kan da via anni hi tahana an oma ti chuan hemi feel mun taka hianin feel in charge ang rengin minga tak chuan coordinator missionary coordinator kan tia a en kol tu pakhat hi renguna kan da ti chuan thi pura hianin missionary zinga mi tho ania MIZO tong po thiam aram mi ni na po nei si kha a en kol tu ang reng ni sin ama kha missionary kan man mek ania ani chuan an lo en kola ming chuan bot lo en atul hun huna mo phona lo la tu te kan in rat ve ni tak chu ti chuanin Indian kuma tang hi tun hi kuma zat na nge ni to akum som na chi ani tun hi enge in lom ngem a huna khatyang anniversary lo thlen khanin enge motaga han lom hona te in nei ve thinen kumin January February thla khanin Burma mission field lo in ka hanzina ka zin lai tak khanin akum som tlin na 10 anniversary chu kan loma a hun chu ala thleng lo de hleka amar chu ka kal rem chan lain lomna kan nei ve a kan in mission kan mem fila ring thar te nen member zong in ton khomna rengun not da ko nga khan kan nei ve ani tak chu ti chuan hei zona tolom te kan han thleng tura ngai ila hemi mission chungchang a hianin I hmu dan mi te tan poa tha tura I fui du na ang po ni se nang mai na soi poi mo iti kan soi lo te mo khang te kha soi na hun han nei te che alom om ko me
ke ni Christian te hi pathianin rongbol tora a chandam te kan ni a ke mani chandam kan ni me hi du tok lovin nun ala nei lo te le he khovel swalina ati boy mek lal iswa Christa chandam na la shalo sang tam takan oma he mi ten hena chanchin thashil tura thisana lei kan di ang bokin kan lo dam chan te hrisel na thar ne na thok thaya kan lo om hi lalpa rong bolna na manga nun ala nei lo te iswa Christa chandam to ni shalo te hena chanchin thashil hi kan ti tur kan ti mak mo ani a chuwang chuanim kan thei anga sumle pa amuna kan rongbol kan kal thei lawa kan omhun thawa tang sumle pa ya rongbola mission na thok tur hian lalpan kan zawai hian min duwa chu chu ke ni ring tu te hian kan ti tur zinga thil poimo ber ni in ka sia ani ta chu alom om vinia I hun lut tak mai he man le man lovin miron pe kan lom tak zeta ikal le zel tur immersion feel malak zel na zona lalpan ale tam takin mal som zel chewro se amen ole khati zong kha ton chuma ganin kom the na te chuania thil tu ten hlok na in nei nge kan be se ya lalpan mal som zel chewro se